manager owatina ndija kutamu esente mu batto gye babaire bendanga okubaawo eya Flagalo nitina. Bana tubaye tunonyanga batutamu esente nze ni Flagalo tukole batto yefu manager Eric akubya ajja tutamu esente manager Eric tweyanzize ino tulijati yakwemba kuba tulibembe tulija kuba nemba paka kuwulira ube ate kukuba live nze ni Flagalo doze yo mwabiwulira mu kuku kati tufunya tutamu esente tulija kubendongo yaife paka kuwulira ube tweyanza manager abasulu tulija kufuna press conference yaife tutyame tutegeza abantu olunako olutufu era batto bwevu ebulanga eira kamuli wemalira tina ikaikana bamugumu butyotya ife olitya batto nze ndi manager ndi wano kozi muli bana mawulire kati muli no ndyaga kutunda tusobola kutya batto tino olitya batto yogera ku nsonga Nizaava okwogera nti banange tufunya jo tutamu esente era ndi musanufino kubanga tube tunonyanga tutamu esente nga tumuzira ngoli muikaikamu Flagalo ne yasaba batto akusinga omuziki endongo tine ekikulu talent anti akusinga yako bakusinga it is okay tulibonereyo tegezo ikiriza yes oikiriza anti akusinga I have music bana batto yacho obo ikiriza anti akusinga yo abayasaba ole mwembi munange batto teba yakusaba eba yakweraga this is music and we show business jet wimba jet show business akusinga yako bakusinga then it is okay nize sobola kuvana kuba nti musinga aye mpaka diwera wale bantu nabasalawo batto bantu nabajoji sala olitegera tulija kukuvendongo era olunakolo nganze manager ndikunga buli mutyamye wa Bulanga Iganga Kamuli Idinda Busogayo nayona n'abavuya mu nsonda ine dance nti olunakolo lwetulijo balaga lwetulijo langiranga bwe tuvire olwalero tujalu bategeeza nga tutese batto ya Flagalo ni tina baby manager wacho obudoteka mu sente nvuddeyo okuteeka mu sente olw'ensonga nti ndikwenda okulaga abasoga n'okubalaga talent ediri wagati w'abaana bana ababiri kyova nvireyo okututumula ebitone byaibwe nga ndikwenda balage ku abatyamye wakagwe bakola neyanziza away from the battle ensonga mwena ndibakunga era sawa dino ndi kwogera wenangirire battle tuli Kagulu Hill oba ku Kagulu ku Lusozi nti n'omulundi gwange ogusoosa okutuuka kwe Kagulu nganza atwala ekibiina kya Rich Gang ni olunaku lwange olusoosa otuuka kwe Kagulu era tuvaani n'olusozi ndirangirira mwena abana Uganda ensi yonna yonna tiriko ba Uganda yonka ayenga muli mu New York America London mwena ndibakunga muide Kagulu nga 15 16 17 tulijani na lusozi olwo mama waife Right Honorable Rebecca twala kadaga ajabayo president waiwanga idabao ni baba waife mwenemu ni mama waife ne bantu for the first time alijani na kunifo lusozi kubanga twali twakamufuna tulikusagamba tulikudigida tulikuchakala kuba mama alimu so mwena ndiba kunga abatabonanga ku mama waife ko oluna kumujamu bona mwide tuninira alalo olusozi ndi musanufu ninze mbira Eric Mugabi alivuganye ntebe y'obwameya 2 abinamuka ge Kamuli timwerabiranga kantu ako